whakalawhalahi atu mani we hane e dau wala tātu tupu ke lata mai awhiawhi nei. Whakamua, koe mga hau nei, ni whai whakatutale whakatuwhono niwe mo New Zealand ke lata moe ua e wakalele ma niwe. Pe he lilifu palemia ko toke tālangi koe mana koe whakatuwhono ke whakamukamuka moe whakamalikisi ki mua e tau puhala moe tau ngā hua whenonga ke asihake fuki e motu. Pe he whoka iawhia whia ia ke tau whakatutalaanga mo New Zealand ke tau puhala lango matai. Whakaui au gea ke he haro tūru a tauranga matai mai ke haro tūru koutu. Si pihia whukiri he maua whakatutalaanga ke he puhala whakarere ke wāke. Every fortnight ke lātai mai tau tūru koutu. Whakakisa mai ia hana te manatu. Koe mga honi hei iei tau officer o Charles Cooper on our behalf o Jonathan Kings mo mai hana ma te kau i Wellington. Tau si ei te whakatutalaanga lātai mo e whakau ni. Hei iei whuki te mahua Hayden Porter mai hana board, mai board he mga honi. Ne tau si ei ke promoter ki puhana whakarere fuia ke lātai ke lori ki whakaoho te tangata ke whakao. Mai e ke whakao ngai. Aila mau popo i tau whakatakatakanga ke lātai mo te mga aho. Mo te waho ka tau se e whakarere ki haua. Mo te puhala tupe. Kai hei iei te whakatakatakanga ni kua amamaraki au ki mana. Kai whitāni a Hayden Porter mai hana ma te kau. He ngā hua ki tau mana ni whakailoa te tupe the promotions and marketing. Kai pihia whuki ni ki honoanoanga ki he tau taranganga he tau whaare turing whanau. Si pihia whuki ni mo tau pisinisi no kua lata ki tau si ki whakaonga he tau tangata ka hoko mai i mutune. I loa he whakatuwhono he talahau e ia e whalu le kua ke tau puha wakalele. Kai lahi hana tua tokau tua i tau ngā hua. Lango madai whoki mai e New Zealand he talahau e ia e whakaholoanga wakalele nei mo i tau pulanga ke whakangahua ua e wakalele he tau whahitapu ke ua osi mo e whakatoka ke whakatai ke he whai mahina ko mita kina kai. Koe aho nei ne whakahoko e taha whanoanga tau whiwhine tau mamatua whiwhine tau whanau whiwhine tau matakau mo e whalu poki ke whakakese he taha matakau ko whakatū ke lata mo e asihakianga tau momoi he tau whiwhine hani we mo e lalolangi. Koe matakau hani we ne whakatū he osi e taha whano he mutu ko Vanuatu ke he whakaholoanga whahingoi koe Vital Voices koe whakaholoanga nei ne whakatū ai he mutu whiwhine Amerika ko Hillary Clinton ke he langmatai ia ki e tau whiwhine e lalolangi mo ua whalua puhala ke longoan halo tōle tō leo mo e whalu whoki. Toko whae a whine ni we ne whakalataha atu ai ke whono nei mo e whakatutala i ke he taha whalale he motu ke hao nei ko Vanessa Marsh ke tau whakaholoanga mo e tau amamuna ki anga halo tōru. Oka e tau whakatutalanga mo tōru ki isia koe hawhi puhala ne kua latai e whaloanga nei ke matutaki atu ki ai a koe longa mo e longa tau puhala ne ki isia mo tōru ne maike e whaloanga nei ke langmatai atu ke whakakisa atu he hawhi tau puhala ne kua maike ke langmatai e tau tangata po tau mamatua mo tau whiwhine ni we si kua onono mahino atu ki ai si kua ki seni hanei kua lahi whuki te tau whakatutalanga ke latai mo e tau whahi talwhenonga ke whahi tulisa ia si kua manamanatu e hamotola matakau linga kua lata whuki te ke whai matutakianga e matakau mo tolu ke lali ke whangoho lau tolu ke whakatu e tau pisinisi halau tolu ke whahi talwhenonga ke kisia e lau tolu e tau pisinisi ni kua lata ke whahi talwhenonga whakatai atu pihe mo atu ke tau matakau tui puke ngā hua lima ni whemanako ke whakahohe tau tangata ke watu ke halau tōla tau pisinisi ke he tau tamwhiwhine ni kua nakaila i loa puke nakaila ki sia puke mahino halau tōla tau manako ke hawhi tau puhala pisinisi puke hawhi tau careers halau tōla ni kua manako ke watu ke tause si koe hanea mau tōla tau whakatokotanga ke latai tō whai whakakuanga e mo tōlu ke latai mo lau tōlu ni whamanako ki tause tau pisinisi ke whaitau whanonga. Koe kamataanga ne he tau whakakuanga mai whakahoho he tau whiwhine pe hea Vanessa lahi mitaki ke kisia koe ngā hua whē he tau whiwhine takitaha kua manako ki ai mo maheki ke langmatai he matakau. Ka matai he awhiawhia mangaho tō whai whakakuanga ke latai mo lau tōlu koe careers planning aia ke kisia lau tōlu a whetau puhala lau tōlu ne maike ke kamatai po ke whiwhile halau tōlu atau matapatu ngā hua ni whia manako ki oatu ki ai
to whai whakatutalanga whoki mo lautolu ni ngahua ki ai he whaital whenonga, ke lautolu ni ngahua he officer tourism aia, ke whoki mo lautolu ni matutaki atu ke Chamber of Commerce, mo Community Affairs, ke kisia o ke whakakisi hawhi e tō whaloanga ni kua lata e tō tamwhiwhine ke ono ki ai. Tō whai whakakuanga tungi tō workshops whoki e matakaua matolu ni kua maua manaki ke whakatū ki ai he tau nei, mo e kisia whoki whala tō siana ni kua maike ke tuku atu ke whala tō whiwhine ni kua whiamanako ke tausi e whaloanga nei, ke wata lautolu ke lautolu e tō bisinisi ni whiamanako lautolu ke ngahua ki ai, ke attachment whakatei whakapālanga ia, ke tō bisinisi ia, ke lali ke whakaako e tō puhala ngahua bisinisi. Koe whakaroanga nei ne kua mai ke tausi moe whakatupeanga mai he AusAid Pacific Leadership Program. Kua whiwhili tuai e matakau fōu ke le veki atu ke whahi whenonga e waewa he motu. Koe mga ho nei toko whā i alautolu kua whakamōli mai tahanga ia ke lawhi atu ke alautolu nei. Koe takitake matakau ni le veki ai e matua tāini ko Adrian Walters mai he whale taliwhenonga Matawai Resort, Teresa Scott mai Namukulu Cottages and Spa, Sonia Talangi mai Peleni's Travel Agency, mo Doreen Siatanga. La he tonga hua si hake he tau kua mole me tua mamunakianga ke lata mai whai whenonga waewa, kua mamunaki fōki alutulu nei ke langmatai atu ki ai. Koe whakaholoanga he whahi whakapuloa ke tuku e tau whakaholoanga ke kehe ke he kupeanga hila koe YouTube, ke mai ke alutulu mai whafo ke iloa whalua tau whakaholoanga iniwe, ne moua e tau hokotaki ke he tau numela, kua toko longa whoki alutulu i whafo kua manako ke kisia whalu tala mai he motu. Pehe tangata kua tālanga e whakaholoanga ke tuku atu ke he kupeanga hila ko Holger Karsten, whia ia ha kua tokolonga kua manaki kiskisi atu ke he tau wala tala tutupu mo i tau whakaholoanga kua tuku atu ke he kupeanga hila. Koe mga hoi nei, walu e ata kua tuku atu ke he kupeanga nei. Whango furu mo i taha e awhi, hewe siau whitungo furu maua e tangata ni kua uatu ke he kupeanga hila nei mai he tau motu ke he kehe. Whakamua ai New Zealand, ua Australia, tōru i Amerika, whaesia mani, lima Lucia, ona Polani, walua niwe mui mai a Kanata mo Iapana. Koe tau polo kalami ne mua te mahuinga koe ata ke he sika ua ke taonanga festivalo ua whiangwhataha, tōrua ke aho whakatata he motu ua whiangwhuru, wha ke aho whakatata Havasele, lima ke polokalame unga mui mai tue tau wala tatutupu he mahina ha me ua whakapataha pihia mui fuisi masini he tau ua whehongfuru. Amna ki fōki e whahi whakapuloa ke matutaki mui tau hokotaki ke kupeanga hila nei ke tau ahui mua. Koe oke waha tapu loa kwa mole atu ne tōlua atu ai tau aonga aho tapu he kariseni we ke whakamana ai aho matulei koe matapat manatu kwa whakawea ke aho ke tutupu hake we whiawhia ke tala ke Yesu. Kua whiawhia e tau whanau ke lolong e tau whakaheke, tau se tau alanga tala ki whanhui, hangau ia ki he matulei mo liutu mai he Yesu. Koe tau nei ne kua whakamatapat wai he Sunday School hatua pai whakaranga, ne kua whamahani ke uta whanu ke ingasia e tau maanga, he tau tau taki taha, ka ke whakamatapu atu ni mai whahoko ke he Millennium Hall. Talhau whali alo tolu kwa hoku atu ke kisia, kua kisia lo tole makai he tau whanau ke whakaako, mai whakatahataha lo tolu e tau maamaanga, hangau ke he mga mahuinga, he mga halau ki oki. Nā kai ni ke kai e tau lole koko, kai ono ke he kakano oho, he matule Yesu ke whakamaha ngalo e tau hala, mai liutu mai, kua mai longa e tau tau takita he mahuinga, he mga hala matule, ke latu me e kariseni we. Toko longa lo tolu na kua hoku atu ke kiskese, mai maua manaki mahomo atu ki mua e tau whawanga ke he tau kahau. Whakatoa mai hina ia e tau wala tala tutupu atu tōru ke latu me whipnei ka ua nemo ke ua atu ke kauwhataha ke tau whiua sipo te he aonga e tau whanau ki ke pungpunga pungi. Ke nana whua mnene pō atu liliu atu tōru ke whiwea ke he awhiawhia atu loto.